Hi guys, nganamukela kule video. I'll be sharing recap Young in season 3 episode 10. So Mahlatsi uhleli kwiroom lakhe ubuye lo ilamazi labe show declare khona the time yozama ukukhokha ngale mali le ayihlanganisile la ikhona udeclare ke bemtshela ukuthi akahambe nalamasenta akhe ahamba yothola isikole Thembisa o deep of la simfanele because akabelong lesikole lesi, so who stressed ukuthi uzoyithatha enye imali ukuze akwazi ukukhokha. Ukhaya udlala ibhola noSifaka uyacomplain lapha ya ukuthi why uamenza kanje, why imlindisa cause into ayifunayo manje udinga ukurelease, he needs sex. Uyasho ukuthi usemlinde kakhulu uqala mlinde emshela usemlinda futhi namanje cause ube ready yena ukunikeza ivirginity yakhe to Mahlatsi waye ingafuna uyinikeza yena. So uSifaka umnikeza ama-option to ne-option 1 yokuthi umlinde waza right, or 2 uqhubeke no-Amo and then utholele i-side chick ezokusiza la eceleni, or 3 uhlukane naye u-Amo uthole omunye umuntu. So yeah, that's basically advice yasifaka ayinikeze ukhaya. And then after that ambuze ukhaya, ambuze ngaye ukuthi hawu wena kwenzakalani phakathi kwakho nokubhalisana uTumelo. Athi hey, enye indaba nje le yasike nendaba zomjolo yasistressana lento le yasiqhubeka nokudlala idiski. Ngapha uTumelo usendela usifake i-message umtshela ukuthi good morning, I had a great time with you, I can't wait to see you. On the other side la ahleli no Mahlatsi nje pace up and down iromini une-stress ngale ndaba le yakhe nebhasari and funding. Azama ukumbuza uTumelo ukuthi kwenzakalani ngawe, amtshela ukuthi nje lalela la Tumelo, angisakwazi kube therapist yakho, I'm this close ekuluzeni ibhasari yami. So abe worried Tumelo, busy big 5 abatshela ukuthi guys, we need to help Mahlatsi cause akekho right, and futhi akukho right ukuthi umuntu mengakwazi uku-afford ukukhokha ama-fees kumele akhike asesikoleni, why kumele kuze kwenzeke kanjalo. So wathi uvumelana naye cause kumele bamsize uMahlatsi ngoba umnganayo. Ukhaya benobuhle wathi bafethu njalo thina mase sisiyazama ukuhlangana sizama ukusiza kuvele konare, so nje count me out. Nokhaya athi bafethu uqinisile ubuhle asakwazi ukuthi singene enkingeni manje. Ukhaya uyoxolisa ku-Amo ngendlela akhuluma ngayo kuye, ikhathi emtshela ukuthi hayi yekela ngizoyitholelisa omunye umuntu yabo. So uyaxolisa, amxolele ku-Amo balungisa izinto. Then uTumelo ulindo uSifaka for ukukhuluma naye about the case. So Sifaka athi bengamali yenzeke lento eyenzakile ubhalisa mele azi into eyenzekile ngizomtshela mina. Athi uTumelo athi unga-acta nje ngendlela uthanda uku-acta ngayo, wenze ngazuthi nje beyiphutha indaba yekhe, ngiyabona emehlweni wakho ukuthi wena usangifuna. Athi nje uSifaka ayikho leyo nto, ngidlulise ngisawuthola ubhayisi. Athi okay ke umtsheleke ke about the case, ube gentle mawusuhlukana naye. So yena utshethe uyohlukana nobhalisa kahle kahle, kanti uSifaka uthi yena ufuna ukuconfess. So i-big 5 ihlangane ikhulume noMahlatsi, isho ukuthi khona imali ehlanganisile, bazama ukukhipha ama-donations abo, basho nanokuthi bazokhuluma no-Declerk azama ukuthi enze i-fundraising for yena ukuze akwazi ukuthola imali yokukhokha anqabe kusizo nje. Athi yena asi-charity case, ngiyakwazi ukuloku ekhangisa njalo, abashiye kanjalo-ke angayithathi imali labamnikeza yona. U-Amo ubuza ukhaya ukuthi usure yini ukuthi right ngale nto yabo yokujola and not be like bangayenzi sex. Athi hayi yena he's fine. Athi okay ke wazi ukuthi ke ungabi nabanye u-Amo ngaphandle kwami. Athi khona i-restriction njalo eBhayibhelini, so ukhaya
Ayibo ngifisa ukulazi lelo vesi lelo enjalo. Asayikhuleka ngizokukhombisa. Sibona ikhapho lethi-ke iplan ukuhlangana erumini later yobuka ama-movies erumini likakhaya. Then lethu uMazambane noTshepo bayothenga utshwala erumini likaMahlatsi. Afike uMahlatsi usenyuse ama-prizes bayazama ukugoloza. Abatshela ukuthi okay lalelani la. Anina choice nini. Imina ngedwa udayisa utshwala kulesikole sonke lesi. Akekho omunye ozodayisela utshwala. So it's either niyathenga la or anibuthola utshwala enifunayo. Bagcine libadlile kivoti bathengeke akhale ukuthi basibuka nje sengikwelede mase ngikweleda Mazambane ngenxa yakho ukunyusa ama-price ngalento le enukisa komchamo kaTumelo athi hawu wazi kanjani umchamo kaTumelo. Ngapha-ke ubalisa benoTumelo Steretics basalula uSifako and then-ke ayibhadlaze indaba kuTumelo ukuthi uSifako ulala la kimi izolo ebusuku nje bese izolo ntambama usuku bonke besinaye hle naye wena ubukephi-ke hayi shwaqeka ubhalisa-ke ezwa leyo nto ukuthi umuntu wakhe ubehleli noTumelo sonke lesikhathi. Ngapho khaya uSiko lasizana uyithathile advice kaSifako to get a side chick. We're happy nje futhi. Yeah, so hey guys, this takes us to the end of episode 10. See you on the next recap. Bye.